Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umuvugizi w'agateganyo w'igisirikare cya Uganda Colonel Chris Magezi yaburiye abanyapolitiki barwanya ubutegetsi bwa Museveni basabye abantu babo kutazava ku biro by'itora bagamije kurinda ko amajwi atibwa. Abibutsa ko igisirikare cya Uganda UPDF ari nk'inkuba bakwiye kwigengesera mu byo bakina nabyo. Kandida perezida cyaguranye n'Ubatarias Bobi Wine aherutse gusaba abantu bamushyigikiye ko badakwiye kuzava ku biro by'itora kandi badakwiye gutinya inzego z'umutekano uko batabarusha ubwinshi ku buryo babonesha byoroshye. Perezida wa komisiyo y'amatora ya Uganda aherutse gutegeka ko bazatora bazajya bahita bataha. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba naherutse gusaba abaturage kutazateza akajagari ku biro by'itora, atiga ko umaze gutora agomba guhita ataha. Amategeko agenga amatora muri Uganda ateganya ko nyuma yo gutora abaturage bashobora gukurikirana ibikorwa byo kubarura amajwi bahagaze nibura muri metero 20 uvuye ku cyumba kibarurirwamo amajwi. Abambari bacyaguranye bavuga ko bashaka kuzarinda amajwi yabo ngo atibwa kandi bazakora urugendo bakagera i Kampala bamagana ubujura mu gihe bwabo umukandida wabo ntatorwe. Iyi ngingo iri kuvugisha abanyayuganda mu nzego zitandukanye, bamwe banenga umukuru wa komisiyo y'amatora ko atigenga akorera mu kwaha kwa perezida Museveni. Impirimbanyi Miriam Matembe yavuze ko perezida wa komisiyo y'amatora agira isoni nke ngo yakabaye anegura kubera ko akora nk'utagira ubwenge. Agize kuri Jean Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa perezida Museveni amwibutsa ko kuba perezida Museveni ari perezida atari imana abantu bakwiye gusenga, amusaba kwitonda kuko kuba ari perezida ataguze igihugu. Umuvugizi wungirije w'ingabo za Uganda Colonel Chris Magezi asa n'ugaragaza ko azakoreshwa imbaraga z'umurengera mu gihe hagira ushaka kuzana akavuyo mu gihugu. Minisitiri w'umutekano mu gihugu yari yategetse ko ibirebana n'umutekano biterewe igisirikare bishinzwe polisi, ariko kuva Muhoozi yavuga ntiyongeye gukoma. Nta matora bigaragara ko azashyuha nubwo Dr Kizza Besigye ufatwa numero ya mbere mu banyapolitiki barwanya Museveni afunzwe adahari. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Besigye atazaba hari abamufunze bibeshya ko baraciye intege barwanya ubutegetsi, ariko ngo babongera imbaraga mu buryo batabasha gusobanura. Dr Kizza Besigye uhatanye kane kose ashaka kuba perezida w'Uganda agatsindwa amaze umwaka afungiye muri gereza ya Ruzira ashinjwa kugambanira igihugu, ariko abasenguzi ba politiki ya Uganda babona ko afunzwe ku mpamvu za politiki. Abaganirije Daily Monitor bavuze ko iturufu y'amatora kuri Besigye Museveni ashobora kuzatungurwa mu minsi yo gutora kuko rubanda yamaze gusobanukirwa neza ko ikibazo abanyarwanda bafite ari Museveni utubahiriza uburenganzira bwa muntu ngo reka abantu bishyire bizane. Abasesenguzi bigisha mu makaminuza atandukanye ya Uganda baravuga ko abaturage b'iki gihugu nta bureba ijisho riho abacamanza bafunze Besigye kuko nabo batigenga, baba bategereje kureba icyo Museveni avuga bagakora icyo ngicyo. Ibi bakabishingira bavuga ko umwaka utaha bishobora gutungurana abaturage bagatora bagamije kwibohora kuko bamaze imyaka 40 ku ngoyi y'igitugu cya gisirikare cya Museveni. Iyo perezida Museveni avuga kuri Dr Kizza Besigye wahoze ari umuganga we, amuvuga nk'umuntu w'inshuti y'abagonganye n'amategeko akwiye kuyasubiza ibyo amubaza, yaba umwera agataha ataba umwera agafungwa. Ariko abirebera hafi ko ari uburyarya kuko inshuro zose yamufunze nta cyaha cyamuhamye kandi yabaga ashinjwa ibyaha bikomeye by'ubugome. Cyaguranye agaragaza ko impamvu akangurira bamushyigikiye kuzaguma ku biro by'itora ari ukubera ko bamwibye amajwi mu matora ya perezida yabaye 2021 aho yarangiye Museveni ari yatsinze yongera kuba perezida w'iki gihugu. Si ubwa mbere umwe wayobozi mu ngabo za Uganda buri abaturage kuzatora bagahita basubira mu ngo zabo kuko n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba yabigarutseho ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12. Icyo gihe yaravuze ati abazagiriza guteza ibibazo nk'uko numvise bamwe babyigamba. Ikibazo cyabo kizitabwaho mu buryo bukomeye twifashisha ibikoresho byose dufite kandi mu buryo bwubahirije amategeko. Muri iki gihe cy'amatora turasaba abanyapolitiki bose kuba amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora no gukora neza n'inzego z'umutekano ku bw'ituze rya buri wese. Ni Nyabije Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe Jenerali Arengiyome Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe mu Burundi kuva 2020 kugeza 2022 yimuriwe mu bitaro byigenga bya Kiri Bujumbura kuwa gatandatu nyuma y'amezi abiri avurirwa mu bitaro bya Gitega. Bunyoni yatawe muri yombi muri Mata mu myaka 2 ishize akurikiranwe ibyaha birimo guhambanira igihugu n'umugambi wo kugira na perezida Ndayishimiye. Urukiko rwayo mwamije rumukatira gufungwa burundu tariki ya 9 Ukwakira umwaka. Bunyoni yakuwe muri gereza ya Gitega nyuma y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ugaragaje ko adatabaye vuba ashobora gupfa kuko yararwaye yararembye. Bivugwa ko ubwo Bunyoni yari mu bitaro bikuru bya Gitega yari yorohewe kuko bitandukanye n'uko ubuzima bwe bwari bumeze ubwo yari afungiwe mu kazu ke ka wenyine muri gereza. Uwo ngo yashoboraga kuvuga mbere y'uko Bunyoni yoherezwa ku bitaro bya Kira. Abashinzwe umutekano barimo abapolisi, abakozi b'urwego rw'iperereza n'intumwa ya perezida Ndayishimiye babanje kujya kuhakorera igenzura mu cyumweru gishize ubwo Bunyoni yagizwe ko ibyo bitaro byari byagize ubuhanga rikomeye kuko ntiyinjiriye mu marembo asanzwe anyuramo abarwayi n'abakozi babyo nk'uko byari bimeze i Gitega. Umutekano waho wari wakajijwe. Ikinyamakuru SOS Media Burundi cyane ko uyohoza yicaga akiza mu butegetsi bwa Gitega arembejwe na diabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso ukaze ku buryo atabasha kuvurirwa mu Gitega aho yari arwariye kandi ngo ararembye. Jean Bunyoni amakuru avuga ko ari umwe mu bantu bateye inkeke mu Burundi ku butegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye kabone n'ubwo afunzwe bwose ngo arahozweho ijisho. Naho perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko afungiye ubugizi bwa nabi bwa 2015 ubwo muri iki gihugu hatutumaga umwuka mubi watewe na manda gatatu ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza bazakomeza gufungwa kabone n'ubwo barangije ibihano bakatiwe. Yabwiye perezida wa komisiyo y'igihugu iharanira uburenganzira
bw'ikiremwamuntu Musenyeri Martin Bureze Nyaboho hari kuwa gatanu mw'iki cyumweru dusoza ubwo yamugezaga ikibazo cy'abarangije ibihano n'abagizwe bere bamaze igihe kinini batarafungurwa. Musenyeri Nyaboho yabwiye Ndayishimiye ko by'umwihariko mu gihe umwaka ugana ku musozo ashobora kuvuga ijambo rimwe mu bubasha afite nk'umukuru w'igihugu abo bantu bagafungurwa bwangu. Perezida Ndayishimiye yasubije Musenyeri Nyaboho ko ategereje ko Minisitiri w'Ubutabera amuha urutonde rw'abagomba kurekurwa kugira ngo avuge ijambo rya nyuma kuko rwamaze gukorwa. Gusa abo yise abagizi ba nabi bafunzwe 2015 ariko bagakatirwa imyaka mike bo bazakomeza gufungwa. Ndayishimiye yumvikana avuga ati abagizi ba nabi kubera ubwo bugizi bwa nabi bugikomeje asubira gukorana n'abagizi ba nabi abantu bakoze ikibi hano 2015 hanyuma bakamukatira igihano gitoya uno munsi uramurekura ugasanga asubira gukorana n'abandi. Nicyo gituma arabo dusabwa gusuzuma abo Perezida Ndayishimiye yashinje ubugizi bwa nabi n'abakurikiranyweho kugira uruhare mu igerageza ryo gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza muri Gicurasi 2015 barimo bateguye imyigaragambyo. Ibyaha bashinzwe birimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu mategeko y'ibihugu bitandukanye umukuru w'igihugu ntagira uruhare mu kurekura abarangije ibihano cyangwa se abagizwe bere n'inkiko nk'umucamanza w'ikirenga. Icyo akora gusa ni ugutanga imbabazi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abatware gakondo bazwi nk'abapfumu bo mu ntara zose zigize Kongo Kinshasa bayobotse irimbi mu rwego rwo gushaka imbaraga zo kurinda perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'insinzi ku ngabo za FARDC na Wazalendo bahanganye mu ntambara y'umutwe wa M23. Ku cyumweru tariki ya 21 nibwo batware gakondo bahuriye mu irimbi rya Gombe riri mu murwa mukuru Kinshasa mu muhango werekeye ibintu bitifashe neza mu burasirazuba bw'iki gihugu. Inkuru ya televiziyo Bosoro TV muri Kongo Kinshasa ivuga ko bari abatware gakondo ubwo bahuraga mu masaha 8 y'igicuku bakoze imigenzo gakondo yaranzwe no gusenga ndetse no guhamagara imyuka y'abakurambere bayisaba kugira icyo bakora ku ntambara yugarije Kongo Kinshasa. Ni intambara bise igitero cy'u Rwanda bashinja ko rugamije gusura umuyobozi w'agaciro ya Kongo Kinshasa. Abo batware kandi basabye imyuka y'abakuru guherekeza igihugu muri ibi bigoye. Umupfumu wavuze mu izina rya bagenzi basobanuye ko na bagenzi bahisemo gukora kiriya gikorwa mu rwego rwo gusaba imbaraga zidasanzwe ndetse n'iz'abakurambere kurinda Perezida Tshisekedi na FARDC na Wazalendo bari mu rugamba rwo kurinda ubusugire bw'icyo gihugu. Mu bo yavuze ko basabiraga kandi harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Madame Thérèse Kayikwamba Wagner yunzemo ko bahisemo kujya gukorera imigenzo yabo mu irimbi rya Gombe gukora ishyingo y'amoko yose y'Abanyekongo. Muri Werurwe umwaka ushize Perezida Tshisekedi yakiriye mu biro bye abatware gakondo bo mu bice bya Grand Bandundu, Grand Kasai na Grand Kivu baganira ku ngingo zirimo umutekano w'igihugu. Hagati ariko nyuma y'ifatwa rya santere ya Bure yafashwe n'inkekema za CRP kuwa gatandatu ushize muri nziko kufatanya n'ingabo za Uganda bavanye abasirikare ba FARDC bafashwe mu nkambi y'inyeshyamba Iroho yerere mu bimetero 5 uvuye Ibure. Abo basirikare ba Kongo Kinshasa FARDC bari bafashwe cyangwa se bagutswe n'inyeshyamba baherekeje kugera mu mujyi wa Fataki kuri uyu wa gatandatu nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Kivu Morning Post. Imirwano yongeye kubura kuwa gatanu hagati y'ingabo za leta FARDC n'inyeshyamba za CRP ziwe na Thomas Rubanga yumvikanye intwaro ziremereye ndetse n'izoreje guhera saa moya za mu gitondo uko bitangazamakuru bivuga. Uyu mutwe w'inyeshyamba waje kwemeza kugenzura agace ka Bure mu gihe ingabo za Kongo zakanaga mu makuru ahubwo zigatangaza ibikorwa byo gusukura ku gace. Umunsi wabanjirije kuwa kane ibintu byari byakomeje kuba biri muri ako gace bituma ibikorwa by'ubukungu n'amadini bihungabana. Ubwo kandi kuwa gatandatu imirwano ikaze yadutse hagati y'inyeshyamba za M23 na Wazalendo muri Ihura muri grupuma ya Kisimba yerereye muri teritwari ya Walikale mu Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru aturuka muri grupuma ya Kisimba bitangaza ngo barwanya Wazalendo bateye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 ahagana mu masaha 10 za mu gitondo. Ibarerekana ko bazibiri batatu bakomunikijwe n'amasasu kandi abaturage benshi bahungira mu bihuru. Abakomunitse bajyanwe mu Karembe kugira ngo bavurwe nk'uko ikinyamakuru Actualité de kibitangaza. Umunyabanga wa grupuma ya Kisimba avuga ko Wazalendo yavuye muri Ihura nyuma y'imirwano umujyi ukaba ukomeje kugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Kuwa gatandatu ariko kandi urusaku rw'amasasu menshi n'iturika ry'ibisasu byumvikanye mu misozi ihanamiye uduce twa Katongo ndetse na Kigongo two muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka hafi hari imirwano agaragaza ko barwaye umutwe wa M23 bari mu mirwano yeruye n'inyeshyamba za Wazalendo zifatanije n'ingabo za leta ya Kongo ku rugamba. Abaturage muri utwo duce batangaza ko bateye impungenge zikomeye bitewe n'amasasu akomeje kumvikana aho bamwe batangiye guhunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bindi bice bibonwa nk'ari umutekano usesuye. Impungenge zishingiye kuba iyi mirwano ishobora kwaguka ikagira ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho by'abasivile cyane cyane abagore abana n'abageze mu zabukuru. Kugeza ubuyobozi bw'igisirikare n'ubwa leta ya Kongo ntiburashyira hanze itangazo rirambuye rigaragaza imibare y'abaguye muri iyi mirwano cyangwa se ingaruka zayo ku baturage n'ibikorwa remezo. Imirwano yo kuwa gatandatu irakurikira indi ikomeye imaze iminsi n'isakiranya ingabo za leta ya Kongo na M23 mu bice bitandukanye bya teritwari za Uvira na Fizi. Mabwire kandi ko ibigo by'amashuri 65 byo mu ntara ya Kwiru mu Majyepfo Burengerazuba bwa Kongo Kinshasa byafunze imiryango bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke. Ibigo birimo 28 by'amashuri abanza na 17 by'amashuri yisumbuye byose bihereye muri teritwari ya Bagata. Ibyinshi muri byo byatwitswe n'umutwe witwaje intwaro wa Mubondo umaze imyaka 3 wibasira abasivile mu burengerazuba bw'igihugu. Ibitero bya Mubondo byatumye abaturage benshi bahunga berekeza mu mujyi wa Bandundu
usanzwe uri umurwa mukuru w'intara. Abanyeshuri bigaga muri ibyo bigo bimurirwa no mu bindi bice bitekanye. Umuyobozi ushinzwe uburezi muri Kwiru yatangaje ko abanyeshuri bose bavuye muri Bagata bemererwa kwiga no gukora ibizamini ku buntu mu rwego rwo kubashyigikira mu bihe bigoye barimo. Mu Ngera ati bamwe banitabwaho kugira ngo babone ibyo kurya bihagije. Abenshi bavuye muri segiteri ya Wamba ubu bari muri Bandundu n'abandi ibihumbi bari kwiga mu mujyi wa Bandundu. Uyu muyobozi yatangaje ko nubwo ubuyobozi bw'intara buri gukora ibishoboka byose kugira ngo abana bige neza, abenshi muri bo batabona ibyo kurya bihagije n'ahantu heza ho kuba kubera ko abarwanyi ba Mobondo batangiye ubwo bitero mu bice byo mu ntara ya Kinshasa birimo Maruku ndetse na Kingakati. Leta yafashe ingamba zikomeye zo kubakumira kugira ngo umutekano w'umurwa mukuru utazazamba. Muri Kinshasa bigaragara ko leta igerageza gukumira Mobondo, ariko muri Kwiru byaragoranye uko abaturage bakomeza kwicwa abandi bagahunga bashakisha ahantu hatekanye. Reka mubwire ko Ubwongereza bwakajije amabwiriza ajyanye no kubona viza ku baturage baturuka muri Kongo Kinshasa nyuma y'uko igihugu cyanze gushyira ibikorwa ingamba zigamije gusubiza mu gihugu abimukira bari mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'abandi bakoze ibyaha. Ubwongereza bwavuze ko leta ya Kongo itakoze impinduka zasabaga hashingiye ku mategeko mashya ajyanye no gusaba ubuhungiro yatangaje mu kwezi k'Ugushyingo uyu mwaka. Kubera impamvu abaturage bo muri Kongo Kinshasa ntibazongera guhabwa ubufasha kuri serivisi zijyanye na viza zihuse, kandi Minisiteri y'Umutekano imbere mu Bwongereza yatangaje ko abanyacyubahiro n'abanyapolitike baturuka muri Kongo Kinshasa batazongera guhabwa serivisi z'umwihariko zigenerwa abayobozi binjira mu Bwongereza. Hagati aho Ubwongereza bwatangaje ko ngo na Namibia byongeye kongera imbaraga mu kwakira abaturage babyo basubizwa mu bihugu byabo nyuma yo kubwirwa ko nabyo bishobora gushyirirwaho ibihano kimwe na Kongo Kinshasa. Bivuga ko ibihugu bizanga gukurikiza amabwiriza mashya y'Ubwongereza bishobora guhanwa ntibizongere kwemererwa guhabwa viza. Hashingiye ku mpinduka leta y'Ubwongereza yashyizeho mu bijyanye no kwakira abimukira, abashaka ubuhungiro buzajya butangwa by'agateganyo kuba iby'igihe kirekire, mu gihe inkunga y'icumbi yahabwaga abasaba ubuhungiro izakurwaho ndetse hashyirwaho uburyo bushya bwemerera abantu kwinjira mu Bwongereza kandi hagenwe n'umubare w'abinjira banyuze muri iyo nzira. Ubwo Ubwongereza bwatangazaga iyi gahunda bwabura ibihugu ko bitemera kwakira abaturage babyo bari mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko bishobora gufatirwa ibihano. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri barandika baratwe Depite Ndindi Nyoro uhagarariye akarere ka Kiara mu nteko ishinga amategeko ya Kenya yari yatangaza ko 2027 atazashyigikira Perezida William Ruto, ahamya ko agishaka abantu bashaka kumurisha manda imwe akabiyungaho. Ikinyamakuru Taifa rero cyavuze ko Ndindi Nyoro usanzwe ushyigikira cyane Perezida Ruto bamwe akanatukana mu izina rye, yavuze ko 2022 amufatiranye n'ubwana n'ubuhumyi muri politiki akamushyigikira, none ngo yarakuze yamaze gutandukanya icyatsi n'uro ntazasubira mu makosa yakoze. Ikinyamakuru cyavuze ko Depite Nyoro yavuze ko mu gushyigikira Ruto bakoresha amayeri yose ashoboka, hamwe bakanasabye bazangana nawe bakabatisha agaciro bagamije ko atsinda amatora bikanabira agatsinda, ariko ngo yarazinutswe. Abanyakenya batari bake bamaze igihe bibaza ahantu Ndindi Nyoro ahagaze muri politiki y'igihugu, ariko ngo yahisemo kubavana mu rujijo. Ahamya ko adashyigikiye politiki za Perezida William Ruto kandi ko adashyigikiye ko yakongera gutorerwa indi manda. Abarimo Rigathi Gachagua amwungirije bamaranye iminsi umugambi wo gusaba ko uyu perezida bahimba amazina bitewe n'uko waramutse yategeka manda imwe rukumbi, ibyo bita one term cyangwa se one term. Abanyapolitiki barimo Gachagua, Musyoka na Matiang'i basanzwe bari kumwe na Uhuru Kenyatta mu ishyaka Jubilee nibo bazi ko bafite umugambi wo kurisha Ruto manda imwe. Birakekwa ko na Ndindi Nyoro yabiyunga kuko ngo ashaguraga nk'umuntu ufite ijambo muri politiki. Muri iki kimwe dushoje abanyakenya baguye mu kantu, ariko ubwo Minisitiri w'Intebe unashinzwe ububanyi n'amahanga Musalia Mudavadi yaterwaga agasaba ko itegeko nshinga rihindurwa rikajyana n'igihe mbere y'amatora ari imbere. Ni igitekerezo cyavumiwe kugahera n'abaturage ba Kenya batandukanye bavuze ko yaba ari amahirwe yo kwibira ubutegetsi William Ruto. Minisitiri w'Ububanyi n'amahanga Musalia Mudavadi ufite n'inshingano wageranye n'iza Minisitiri w'Intebe muri Kenya yatanze igitekerezo cy'uko itegeko nshinga ry'igihugu rivugururwa kugira ngo ibyo birimo bikosorwe. Muri 2027 Kenya ifite amatora rusange nubwo hazatorwa umukuru w'igihugu. Mudavadi aherutse gutanga igitekerezo cy'uko kuri uwo munsi hazakorwa referendum. Mudavadi yavuze ko byatuma ibyo biri mu miyoborere y'igihugu biterwa n'itegeko nshinga bikurwaho, hanyuma abaturage bagatura mu buryo busesuye uko bifuza kuyoborwa. Uyu mugabo hoze mu nteko ishinga amategeko ya Kenya yaravuze ati twakurisha amatora ya 27 nk'urugero rwo gukemura ibyo bibazo bigakemurwa binyuze mu bibazo abaturage batora muri referendum bikadufasha kuvugurura itegeko nshinga ryacu rya 2010. Mudavadi yavuze ko byatuma hatabaho ibibazo byatuma amatora ya 27 aba imfabusa. Ati turi kwinjira mu bihe bigoye aho amatora ya 27 ashobora guteshwa agaciro na mbere yuko atangira. Itegeko nshinga rya 2010 risaba ko hagenwa imbibi z'uburyo amatora akorwamo. Ati itegeko nshinga ryari ryaratanze igihe ntarengwa cy'itariki 8 Werurwe umwaka ushize twarayirengagije, turi mu bihe turi gukora ibyo nije n'iby'itegeko nshinga riteganya. Yavuze ko muri referendum hazashyirwa umwanya wa Minisitiri w'Intebe n'umuyobozi w'abatavuga n'ubutegetsi muri Kenya. Ibitekerezo bye byamaganiwe kuri n'urwanya ubutegetsi, bavuze ko igitekerezo cye kigamije kugumisha Ruto ku butegetsi aho kuba kigamije neza y'abaturage. Umuyobozi w'ishyaka PRP ritavuga n'ubutegetsi muri Kenya Madame Martha Karua yavuze ko iki gitekerezo giteye urujijo ko azakirwanya mu buryo bwose bushoboka. Ati gusaba ko habaho referendum bigamije kuyobya abantu. Mudavadi ari gusaba referendum mu izina rya Perezida Ruto niwe uri ku butegetsi mu buryo
binyuranyije n'amategeko. Hari irindi tsinda ry'abanyapolitiki barwanya William Ruto bashaka ko ategeka manda imwe rirangajwe imbere na senateri Edwin Sifuna, ariko Ndindi Nyoro ivuze ko atahita agaragaza uruhande agiyeho atarafata umwanzuro wuzuye. Ndindi Nyoro yavuze ko byagenda kose nta nazongera guhura na Perezida Ruto muri politike kuko umubano wabo warangiye kandi wangiritse ku buryo nta kintu wabikoraho uko bihagaze uretse kubireka. Ndindi Nyoro hoza ari magara ntunsige wa Perezida William Ruto avuga ko ari umutegetsi mubi udakwiye kwizerwa kuko politiki ze nta kintu zimariye abanyakenya ngo umuntu wirebaho gusa. Agaragaza icyo yapfa na Perezida Ruto avuga ko yamubeshye ko ari kumuzamura muri politiki nyamara akamuvanisha ku mwanya wa Perezida wa Komisiyo mu Nteko Ishinga Amategeko, akibaza ko wazamura umuntu umuvana mu myanya yakabaye afatiramo ibyemezo. Uyu depite wayo murakare kuri Perezida Ruto yahoze ari Perezida wa Komisiyo y'ingengo y'imari mu Nteko Ishinga Amategeko akavuga ko kuyivanwaho kandi Ruto akavuga ko ari ugushaka kumuzamura muri politiki ari igikomere yamuteye kitazakira. Mu gusoza bamubwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko atahita yemeranya n'ibyatangajwe na guverinoma ya Israel yemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga. Trump yatangaje ko yifuza kubanza gufata umwanya wo gusesengura iki cyemezo cyo kwemera Somaliland nk'igihugu cyigenga. Ku itariki 23 Ukuboza uyu mwaka nibwo guverinoma ya Israel yatangaje ku mugaragaro ko yemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga na leta igomba kubahirwa ubusugire bwayo. Nyuma yo kuri itangazo rigiye hanze, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu witegura guhura na Perezida Donald Trump yahise abwira Perezida wa Somaliland Abdulrahman Mohamed Abdullahi ko azasaba Donald Trump kwemera iki gihugu nka leta yigenga. Ati nzabwira Perezida Donald Trump ubushake n'ibyifuzo ufite byo kubahiriza amasezerano yitiriwe Abraham. Amasezerano yitiriwe Abraham yasinywe hagati ya Israel n'ibihugu by'Abarabu muri 2020 igizwe muri na Amerika mu rwego rwo guhosha amakimbirane byari bisanzwe bifitanye ndetse no guteza imbere ubufatanye n'imikoranire hagati yabyo. Somaliland nayo yemeje ko yiteguye kubahiriza amasezerano y'amahoro no kubanira neza ibihugu by'ibituranyi. Gusa Trump yatangaje ko atahita yemera uyu mugambi wo kwemera Somaliland nk'igihugu cyigenga ahubwo ashishikajwe no guhagarika intambara muri Gaza. Mu kiganiro kugira n'ikinyamakuru New York Post yavuze ko ibigendanye no kwemera Somaliland atabikozwa muri iyi minsi ahubwo ko zatangira kubitekerezaho nyuma. Ati ntabwo ibyo nabyemera aka kanya, oya rwose ntabwo byashoboka. Israel nicyo gihugu cya mbere cyemeye ku mugaragaro ko cyemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga ndetse bitangira kugirana amasezerano y'imikoranire. Gusa umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamaganye ibihugu byose bishobora kwemera Somaliland nk'igihugu cyigenga.